Kuk. Tadi dengar nggak sahabat? Tadi ada kuk. Kuk. Oke sahabat, ini kita sudah diredupkan ya. Atau gini, teka tempo, Kang Rando. Ini dulu, saya oke. Kurang nih. Oke lah. Ini keterangan. Oke, brother. Burung hantu. Is, ini naon nih? Wah, ini permen kojek kali ya? Ini apa nih guys? Ih, jenglot guys. Hah? Ini jenglot bukan nih? Kalau lihat mata ini nggak ada guys. Allahumma sholli ala Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah sallallahu ala nabi Muhammad. Mudah-mudahan pocongnya masuk Islam dan memakai peci. Nyai Kun Kun mudah-mudahan masuk Islam dan memakai hijab. Soalnya waktu kemarin saya nyanyi lagu Kusotahe nggak nongol guys. Nah pas saya sholawatan terbang guys. Wih, wah seneng dia. Berarti langsung masuk Islam guys. Si Nini nak itunya masuk Islam, langsung pakai hijab. Hit, ada yang terbang-terbangan guys. Banyak kelelawar ini. Tapi kelelawarnya keren guys. Batman. Kita padamkan lagi. Oke, kita redupkan. Sorry. Set, set, set. Boy.